그게 갔다네 칼리스 뭐이고 혼번나 때고 레이바 만포 프자 분명한 밤도 톡트레나 칼라바 바우다 뭐이디가 거기 리프레젠테티브 오이가래야 되나 아이게 미훗 오이가래 나버게 소르게 마이본게 나가 거기 분명하게 미훗 오이가래바 마틱 사게라 사로라 hꯧ직 2027가 하고락 파우바 뭐 오이도리냐바 아도르디 시기 만들 레이버치다 레이파키 प्रजासिंगी नुपी अंगांगी हल्लमनगी मरुओइना हुजिक मी लिसिंग हुमफुगी मफम लेतरिबा अदुदगी सरकारना सिक्योरिटी फोर्सेस नंगा पीदबदगी प्राइवेट डिफेंस ओइना तौग्रिबा खुलनापा हारिदो मुहिदुगी मयाम अदुगी निथिजन येंगा लीगलाइज तौरगा ओ खुलनापदो नोइना लान तौरनो नोइ सरकारना तौरनि नोइगी मतेंग चिचि पिरनि हाइबो ngamba khomjinba tasinba jati punamakase कुकी मैते ट्राइबल अदुगे गन्नागा पांगन अदुगे इबन नन मणिपुरी मणिपुरदा लैरिबको असि मयाम छि जाते कुंथ्रा मंगा प्लस इंडियन अतै लैरिब मयाम से मछि ताचन खंदनि तौबो ngam मिसकमा दरकार लै एक्जेक्टली ओके कमाइनि येबि अखोइ ngasi थमजरिबा a new chief minister or a president role on your opinion हाय नम फजबा टॉपिक नि new chief minister or president rule note of interrogation नेबो जे लेलिचे आइना थाजबददि president rule दि खन लाभ करे बीजेपी ना पाइबा डबल इंजन गी गवर्नमेंट सिदा मै president rule छि एनी मफम मम खंदे मफम मम खंदे असिदा तौनिंबगी वाफम छि लेते तौदना मसु मै होनै मलम नदना president rule दि खन लापि अदुबु president rule गुम्बा खैतंग असमदा हारगा सेमी प्रेसिडेंट रूल हाइतारे मिचम खांगनाबा एनिमेटेड सस्पेंशन नाइदना मंगानी तारानी अनोबा लीडरशिप से खनबा ngमद्रगदि अदु तौबा हौदि याय मतम खरा सस्पेंड तौबा गवर्नमेंट सी लेहंद्रगा अदुगी पोर्ट अदुमा तौरगा याम तेनबा मतमदो अरगना हौजिके लेरिबा प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हाइतारे केयरटेकर चीफ मिनिस्टर से असिना केयरटेकर ओइना लेबा केयरटेकर सिसु मयाम मरक्ता होजे कोर्ट नत्र कलाय कलाय मयाम सि याम खनै याम हंगनै केयरटेकर दि सबचाबा चीफ मिनिस्टर अमा ओइरिब्रा मसिदि नत्ते दे केयरटेकर दे हाइपेट यंगसिनबा हाइबनि इंचार्ज सु नत्ते एक्टिंग सु नत्ते केयरटेकर खतंग सेक्शनबा चौकरीदो चीफ मिनिस्टर ऑफिस तो यंगसिनबा हाइबनि रूटीन गी अदुगा प्लान पॉलिसी अदगी गवर्नमेंट के अजौबा मेजर स्कीम ममा अदु तौबा तौबा अदु यादे अदुना हांगिबा पोट अदो मेंशनदरी भाउगी हाइपेट मफम दो कल्लगा थमन बाहबन केयरटेकर ममिंग अदुमना अदुम ताए अदुना याम थुना तौबम थोई मै केदी पार्टी मनुंग खक्ते को ओइबा प्रॉब्लम नि मपानदगी कांग्रेस ना नत्रगा मैबु सगलमदगी तोकेबा एनपीपी ना जेडीयू ना अदु तौरे अदा तौरे हाइबगी क्वेश्चन दुदा मुझे कोई कनो से तौदबा याद्रे हाइबदु नते चुमे नो कॉन्फिडेंस मोशन अमा अइनो सो हाना तोइना सो हाइबदु मै केदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मागी गवर्नमेंट देगी मी तरुक तरे सपोर्ट तौररो हाइरे एनपीपी एमसु जेडीयू अदुगा लोइना केपीए कुकी पीपल्स अलायंस हाइबदुरी अनीमा मंगजौनो तोखरे अदुगा महाकी गवर्नमेंट पाइमिनारिबा मसामकी इमुंग मनुंगी मी 18 अमना प्राइम मिनिस्टर दा अखोय अनोबा सिनबियु हाइबगी मयाम फोनगरे मदु डिनाइ तौगिदे अदु ममता लेते न मोय 18 चंगदोपसु लेते अदु सुगम बचरक चहिं नाइ पोट अम ओइबनिना माना चप चाबा लॉफुली ओरगदि आइबु थाजदबा मयामना लेरमबे याय मरमनिना कॉन्फिडेंस वोट अमा वन लाइन गी आई असेंबली त पुखतकनी केजरीवाल ने तौगिबदु माइना आइबु चंदा चंदा तौरे अदना बीजेपी न कन्ना हायरे अदोर बोइदि आई कॉन्फिडेंस वोट लौनबा असेंबली कौनी हारगा कौरगा ममांगी दुदा तौगी हारिबा अदु मा कॉन्फिडेंस फंगबदगी मा अमोहना तो कोनो हाइबि क्वेश्चन दु लेगिदेबा अन इवन जेल द लेबौबा माबु लौथोकपा ngamgideba maramdi mayamduna confidence vote legibanina adugumna honorable cm na mana nupa thokna chongtode ai thajude di yangsi haina tawraga tawramgadam adu tahudabanina amuk opposition ju masana tawpum thokpa mana tawjara su yaroidaba karigino ibu sarkar sidigi machet khara thora
ꯑꯗꯨꯗꯤ opposition ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯐꯥꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ 311ꯒꯤ ꯔꯨꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯤ 10나 ꯄꯨꯈꯠꯄꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯣ ꯀꯟꯚꯤꯅꯦꯟꯁ ꯕꯠ ꯂꯤꯞ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤ 10나 MLA 50 ꯂꯩꯕꯁꯤꯒꯤ 10나 ꯂꯦꯞꯈꯠꯂꯒ ꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯒꯣ ꯑꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ opportunity of being ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯪꯅ ꯊꯛꯇ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯃꯣꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CM ꯀꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯟꯅꯔꯅꯤ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯈꯟꯅꯔꯅꯤ 10 days ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ 10 days ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ 10 days ꯌꯧꯍꯟꯗꯅ ꯍꯌꯦꯡꯃꯛ ꯍꯣꯔꯦꯟꯃꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡ 3 ꯄꯨꯡ 2 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯡ 1 ꯃꯣꯕꯥꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯣ ꯌꯦꯟꯅꯔꯣ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯣ ꯌꯦꯟꯅꯔꯣ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯅꯦꯕ ꯄꯨꯡ 1ꯔ 2ꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯒ ꯆꯌꯦꯠꯅꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯗꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯀꯧꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯥꯡ 33ꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯦ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯟ BJP ꯑꯣꯏꯔꯣ BJP ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯅꯦ ꯇꯥꯅ ꯈꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯈꯠꯁꯨ ꯈꯠꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯞꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯖꯤꯅ ꯅꯗꯥꯅ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯦꯞꯄꯗꯨ ꯌꯥꯔꯁꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕ ꯊꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯎꯅꯔꯦ ꯁꯝꯕ꯭ꯔꯤ ꯄꯇꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯃꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯇꯩꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯉꯝꯃꯤꯗꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤꯅ 마수 그는 또 그러버니 어떤 그런 와저라 맘니나 마이수 연엔다 캐비넷 아마 너트럭 스테이트 아마 비르게 너트럭 아마 타비르게 너트럭 또 도비르게 하이브시 야야바 독수 도비요 하이미 거나 아이고 저리 빌레는 역나 번났대 프라임 미니스터도 역나 번났대 마부 마ям나 팜드레 들 마ям게 인터레스트 또 야하름니나 베마 살라나 하리도 포부 부제이네 마ям나데 아타만 로랑가니 public interest 또 뻔니 하이 춤메야바 public나 파나 파라버수 나크라 통바 사령 통보수 능 팜드레 소구리 통보 묵자르게 하이버네바 프라만다디 아두나 마부 얌파타비게 못다바 얌파비게 못다바 그는 팜드레 하이든 모두기 인터레스트 아이고 지면서 또 뻔니 아이든 BJP 프레시던트가 하이립세 아마름다 아퍼버시스터디 퍼제야바 바자 능 똑부야로 하지 그동 똑거데노 아주 또 하이버는 똑뻔니 하이든 레럽스네 아투바 맞마 한በ기 라운기다 아투브는 땀다 마탕기 인컴벤체 마실라니 카나노 오이게데게 하이비두데 코이나 하이벙암데 아동 사이 마얌 아육테기수 파네립도 스피커나 누가 캠차네 아데게 아두네 하이는 레리범 맘도 아마나 트라가 마 오르포야이 더부더부 야암나 울레 더블람다 케게네 음비 사무 오르가수 센터다 야암나 무 우비 와나테 센터부 컨빈스 더벙암바 matang chadradi manipur kaibigi phibum laadi sar matumati tobinu aidana okami bobina muiba changbada adagi leader me amna harakpa uda waruba yade agi prajana yadre ai logesu lokthokpio haibigi thongnadu bobigi atai tai phatabole bo oramna ai khangde but adugi matter do
aduda praja mayam na pamai ba pot adu phajana pangthokna mayam na sabas haiba pot adu tawge ba adugumna lakadoriba incumbent aduna chai thakun mathogi kanosi experience le redna prajana jogimetik pena daba jogimetik waroba leriba mamsi lehendana thawna phana ana khangjeriba hijeriba knowledge aduda theknaba ngamba ama laanba pani hoiduna akhang hai mayam degi matham chupade advice loraga then when require mana problem solve to ngamdabada magi cabinet kaktana ngamdabada magi party kaktana ngamdabada mapanda leba lai soibe intellectual leba mayam se senior citizen mayam se akhang hai mayam se masi tanna tikna bada dora to bada ba adu machi minister adu mal leader ma oibadi pani orakpasu oisanu haina ahan suman thamjage okay yam nuwaje ayo pabung thambi wo phom sei mathang kaya muk yamna masida mapung phaga dage habe so wo hang mo le mani to to somde npp ki le mla masing sig de mak sui haidana nakala madagi pawa amasung yamdrabada chief minister n biren yadav mla kunna haiba no confidence motion se sogolakani haibagi oiba unofficial oiba information mayam asina yupam oira kanda high steps se lokna buna bada chowa factor am oi habe sisu mo bo khum oiri nakala morom da india tv gi I news report amada hoji haribasi chief minister n biren yadav block ki yamna maru oiba luchingwa mo eva minister RD minister Khemchan gi matang deni will Khemchan Singh be the next Manipur CM BJP MLA says will accept decision of the party high command masida minister Khemchan gi wafam sing ko tawraga masida thamibo wafam si Manipur da hojik leidiba problem si hanagi mahausa ki punsi da normal sida amukhan miyam si karma hina prokade ke habasini party ki high command lo khuduk ware khudimak party ki member khudimak na ingani amasu ayagi sasu ingani haidana masida pali aduga maruina Manipur da community ani ki marakta kuki madi meti ki marakta leiba conflict asi karam haina mukhana normal sida prokade ke habasina khwaidagi top priority ni aduga we accept the decision taken by the high command the problem is gone the problem we are facing is now to bring back the normalcy as part of the system of the party whatever the party high command decides we will accept it haidana sumaina phongdori aduga maru development ani si haidana thamjage aduga hojik nakalam romda mayamna yamna kanna hangnari bo hang ado aikoin overlay to ayam hapchari base ni aduga tonga tonga ba media report ayam bada aikoin hojik thole india tv gi oina kana maming manga pikal India Today da maming taruk piri tongan ba media report mayam amada Manipur ki chief minister kana oigeda ge habasi prediction mayam am tawri masidi media gi speculation ni presumption ni how far masi kada fuk chunggoda ge habduni tongan buhang oiri aduga haiba miyosing asi chief minister gi contender da yawe habasi madi ngasi khaki oiba wafam nate haugi bazahi ke asidagi contender oiraga natragana oiba yai makhoi ji reserve tawi habana chingba mawong da mayam na panaraga lakibani makhoi sing adugi maman manung da mayam na panari basi Manipur gi hojuzik ningthau title king oina leva Rai Sabha gi MP Laishamba Sana Joba he is very close to Manipur chief minister he is also one probable one oibai oidabai aduga one of the top contender handaki leiriba political development sigi architect ama one of the chief architect nena mayam na loba aduga a very powerful figure in the Manipur politics haujuji atien matamda quite powerful oiba political figure ma oina oiraga lakibasi speaker T.S. Hetavata so amani and a very close person to the present chief minister aduga Manipur gi longest serving legislature in Manipur aikogi Govindas Konthojam marksi so amani then haujuk aina panjaki ba India TV gi aina kotozaki ba RD minister Khemchan si aikoi BJP gi yam nakna ba sangathan haidana leiriba RSS ki the back sida loina all the news report mayam da loina panbaduna aina kotozari base marksu one of the top contender oina mayam na panari then mayam na pa sumba panada bada yawbasina in some of the media khara da including Times Now aduga news 18 makoina predict tobagi manungda BJP gi hojuji president oiriba A Sada Devi su one of the aikogi probable ne haidana moina park pade yauri masida natana consistently hokiba last 2-3 years sida aikogi Manipur gi hana chief minister oina leramba Sri N Biren gi mayok ta leiba maru MLA mani haidana mayamna panavasi hanagi education minister T.S. Radhesham is also one of the probable contender masi mayam sini ain hoji pangiba da chithaba yauragazu masi mayam ji tongan ba national media singi report yumpham oira kanda
ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯅꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯁꯝ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯥꯎꯠꯂꯦꯠ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ RD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ who will be the next chief minister of Manipur 하이드나 all the national medias they have been running their show ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯅꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯐꯥꯒꯤ ꯐꯔꯥꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ 오케이 ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯣꯏ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯨꯗꯗꯤ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯏꯕꯣꯟꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ MLA ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯒꯤ ꯈꯟꯒꯅꯦꯁꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕꯁꯨ ꯃꯗꯨꯃ 100ꯗ 200 ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯀꯗꯒꯦꯕꯨ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ CM ꯌꯥꯈꯤꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ MLA 10 ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ BJPꯒꯤ 3 ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ 2 ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ NPPꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯃ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯒ 3 ꯂꯩꯍꯧꯕꯅꯤꯅ 3 ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯥ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯒꯁ ꯇꯥꯕ 19 ꯑꯗꯨꯗꯤ 10 19 6 35나 ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ 5ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯀꯣ 35나 ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ 36ꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯦ 35ꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯏꯕ BJPꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ 2ꯗꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ 33 ꯃꯔꯝꯗꯤ NPFꯁꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ कुकी की 10 ने कांग्रेस की 5 ने NPF की 5 ने NPP की 3 ने हाईबसी BJP नते अब कुकी 10 कुकी ददी यावजरगा सुमोन फोंग यादे हायरमनिदना अदो मसिगी मसिंग से कुंत्रा 3 ने बा कुंत्रा 3 नतबले मोब कुंत्रा 3 अमा सेखरे कुंत्रा हुमदे कुंत्रा 3 को मसिंग अमनि खनसु सिगी मनुंगदगी खंगदमने बा NPF ना चिमिता ओइरोय NPP na oroi support to basingduna to sengba BJP gi kuki singi marakte su oiroi parmanbo kontra ko humdoi mari asidigi khangadamna ba adu sigi manungda hojik yengba ya base kuki singna yamna haraurangani na mayamna di khalli kuki di harauramoi adi manipur bu thogai bu pamma kuki singi di president CM che lauto o na haiba sida yaraktragadi moigi demand se separate che kanchen ge violence am toge adu kham su ngamdrabnina birengi leiriba sarkar siga ason madu ki khudong chabaloraga mite hatke aduga irang thon ge adu ri punam aksi torga changna ba yadramna adu sa ko separate administration unitary to be rodna hain nabi ki pot am oiram mane ba adu moina haiba natabada अतोब अतोब एंगल मैम देगी बीरेन से लोग तो नत्रगा तुक्सरे नत्रगा एडवाइस तौरे अदु वरबोइदी मोइददी खंगन हलमने बा ओ अखोय ना हारिबसि यादरगदी अखोय खल लांगबा मूवमेंट तौबा क्राइसिस से हन चौखलन दु नुंगाइरंगदबनी असिदी अखोय बु थेमजिंगदो मलाकदरिब्रा हाय मोइदी आइदि माइथीरब्रा हाय खल्लेबा मै किदे असुंबा कुकिने दे दु माइने खलो ओ फरे फरे मालो थोदी ngsai ahan ba khanabado wari sanaba yare o yare yare अखोई के खतंग खुदोंग चाबा खरे पियो हायरगा अखोई के सेपरेट तो ओसी हाइनो लाखपो गे आबगी पोट अमा ओइबोय ना खलगदी मोइना मु हरावसु यायाबा अनि थोकननी कुकी सिंगना माबु मोहइना पामी बसिबु पीददना सुम लैबा अदुगा सुम इरांग तौं लेरगदी मोइ के से सुम हेंजलक्तन मिते गा अखोई के तिनबा यादरे अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी अखोई खाइदोक पिरोमी हाइना हाइबदो खुदोंग सारमनेबा पीबुदि पिरोय पीबसु यारोय लोनसु अदम ओइना मक मोइगी डिमांड तबुदा खर पक्चबा खर कोमजबो ओरमदो हौजिकती मोइगा तौरगा पुलप पुना सरकार से मिगी क्वेश्चन ला अबनिना अदु मिगी पोट अमा अनोब सरकार से मद मोइ यावगदरा यावरोइदरा अदु तोंगानबा पोट अमनिको यावहमसु थोकपनि इलेक्टेड मेंबर ओइरबनि हाना अरानबा तौगिबा कोटकिबा मयाम अमा इंसिनदबा तौबु मयामदु होइति लोसलसी हाइना तौबसु याम फोन हैबा अदुना सिगी मनुसिदा अदुगुंबा होजिकि मोइना पामिबा पोट अदुमक तादरगसु अमरमदा तायना खलगसु अखोई
ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯦ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯅ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯦꯅꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ with all the wisdoms ꯀꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ one of the most respected senior citizen amani aina pabungdagi sum khangjaningbaje hojiksi not just as a personality nataba mogi political character du sum yengba yabase hojiki TH Biswajit chi longest BJP gi oina de haba tare khwaidagi sangna BJP gi leader oirapa luchungba mo oidoini nakalamrom da hojik atinba matamda yamna powerful oirapa figure am oina BJP manung da lakibasi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯇꯦꯁ ꯁꯦꯇꯔꯕꯔꯗꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯡꯒꯦꯁ ꯁꯔꯚꯤꯡ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯨ ꯇꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯅ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯏꯟꯕ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯃꯨꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯦꯗꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯖꯗꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯁꯛꯇꯥꯒ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯇꯥꯏꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯦꯒꯦ ꯃꯔꯛꯇꯩꯅꯦꯕ ꯈꯟꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯦꯒꯦ 35 36 ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯀꯥꯁꯦ ꯐꯔꯥꯡ ꯐꯔꯥꯡ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯥꯁꯦ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯇ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯔꯣꯒꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯟꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯒꯗꯕꯗꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯁꯤ BA MA LLB니 ꯗꯣꯛꯇꯔꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯉꯝꯕ ꯏꯕꯗꯨ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯤ 100 ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯣ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯗ ꯃꯃꯥ ꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯂꯣꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯤ ꯎꯀꯤꯜ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤ나 ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯖꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟ ꯑꯣꯜ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡ ꯌꯣꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅꯤꯅꯦ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅꯕꯨꯗꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ with the advice of the Council of Ministers. Government adum leigani Council of Ministers leitarabisu leirabisu Chief Secretary na luchingba Council of Ministers asina bureaucrat executive ti laire haitaba yadi harise IAS IPS na bureaucrat oyaba legislature ti haitaba yawidna executive ti laire haiba yawaba mantri laire hajadrabisu secretary na commissioner na et togodorimnaba then judiciary ma haitaba yadre judiciary ma law pass togodabani law gi malam yam kumna khang ma ogadamni adu executive amsung judiciary sidi lairi haitaba yade masana khangi MLA aduna minister aduna lairi hajadarabsu magi secretary ogadabse mantri gi personal secretary or adai de ogadabse
bureaucratic oiduneba bureaucrat aimsidi lairik haibaneba moi loina khangbani moina thabuk tawbangam daba tawhandaba duna amani ko IAS IPS se manung ma panchina sini loina mitek mero kar loina khangadoineba tawbida duna amani ko lairik haitama minister mana lairik haibo commissioner ama sijina bangam jadadana adugi mateng do pangninda dan pangdeba loina ngamamneba bidi legislature haibasidadi lairik haitarabsu yabanina ade ko ya asoiba amanaba malamanduna aroibada aina hajini lakadoriba orakadoriba se kwadi pamnabani do oidrena khalasi ke hatane na khalasi moi bo hunbanate ko laiba manipur praja punamang pamade thoktre na khalaba bhauda moi ti khoi ge representative oigare na ai ge mihut oigare na ke sorge mai bonge na khoi punamang ke mihut oigare ba matik sa ge ra sa ro ra hojik 2027 ga hogalok phauba moi oidorin na ba adoridi sigi manung dal laiba chida laipa ki praja singi pi angangi halamangi maru oina hojik mi lisung humpu gi mapam leitriba adoridi sarkarna security forces na ngapi de bedigi private defense oina togriba khul ngapa harido mohoi dugi mayam adugi nithi jani yanga legalize tawraga o khul ngapa do noina lam tawrano noi sarkarna tawrani noi mateng chi pirni haibang ngamba khomjin ba tasin ba jati punama se kuki maite tribal aduga kanaga pangan adigi ibang nan manipuri da lairiba ko asi mayam chi jati kontra manga plus Indian atai la riba mayam se machi batachan khonjin to bang ma mese kama dakar lei exactly thank you very much maung kuigi ahan ba opening inaugural episode sigi ahuba round the viram gi dama ikoi pabung khaidemani manipur gi one of the renowned and one of the most respected senior citizen of Manipur senior advocate ni ya multifaceted personality ni aduga manipur gi socio political issues amadi movement mayam da pioneer oina yamna chauna thodang lobi ra padu mese amakak ni aduga Manipur State Human Rights Commission one of the privileged aduga prestigious government ki Manipur ki institution asigi shu hana acting chairperson oibiram bani pamu thakachari kai ku thank you